أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Dalam kesempatan ini izinkan saya menyampaikan sedih cerita Pak, satu kisah. Dan insyaallah rilalenna ye ceritai nawadding angka akan regurung, nawadding angka baraka paham, sehingga insyaallah madecel laulaona puasa ramalata ye taungi insyaallah. Dikisahkan dicaritai makada angka sedih andre guru. Ada seorang kiai ulama napunai santri telu mi bawang santri napa. Bertahun-tahun 3 santri ini digembleng, diterpa. Ifaguras sinina padis setengah agamai. Ya nasengi andre gurunna. Gangkanna narafi wattunna. Sudah bertahun-tahun lamanya. Pada akhirnya narafi ni wattunna ifatemu. Selesai mana ni akan regurungi. Maka de gurunna maka de capu ni padis setengahku. Semua ilmu saya sudah ajarkan kepada kalian. Gangkanna bajanna Pak, bajanna disuruh mak depung yero lapung santri. Ada 3 santri mak depung apa? Pak bajanna mak depung mana ni yero telu santri? Agak angka mana ni yero santri di bolana andre gurunna. Nenapa yero andre gurunna matama rilalek kamarakna. Si bici-bici ni ro santri Pak kada agang ngare selok nak kenalangi tau we gurutta. Ya ro santri seddi mamekko mi bawang. Gangkan na mesu ya ro andre guru Pak. Mesu gurunna nai teri rijarinna gurunna engka na kateni engka na tiwi telu anak manu telu piso. Tapamete siro si bici siro santri lengnya makadai. Nasuro si kimapiara manu ala siaga etana biasa ye nasuro kimakampi bembe manu si nasuro piara ye agat tudan ni kasih andre gurunna nenapa makada wahai seluruh santriku sesungguhnya capuk manen itu selesai ni temek ni sininna fat disengeng agama ya wapunai puramanan ni ufaguruakko. Ya soy melokat muji manakko sampai di mana pemahamanmu tentang apa yang telah saya ajarkan. Tapa makada ni guru nakada. Hari ini saya berikan tugas walakko tugas ya soy. Engkau anak manu saya serahkan kepada kalian semua. Yalah mana ni rupata sedina anak manu. Setelahnya itu dialasi kasih Piso matareng tak sedin apa? Nenapa makada andre gurue makada santriku yesoe uparenta mana lauri ko mana makada yaitu anak manue uparenta ko gerei bunoi disedi onrong yang adek gagamita ko. Anak ayam ini saya perintahkan kepada kalian sembeli di tempat yang tidak ada yang bisa melihat engkau. Santri pertama, santri kedua, metor laleng atin ai. Lolos na iye. Magampalan ra iye perintah. Santri yang ketiga Pak, canunno sabar mi bawa mamekko nang kalingi perintah na gurunna. Akhirnya pada masuk mana nih kasih ro santri Pak? Bergegaslah santri yang pertama mimpi di buluk matanre Pak. Sampai buluk matanre gangkan na letuk na ricopo na ro bului. Nasapa gangkan na engka na 7 mata gua. Matama rilalenna Pak. Mabila iro guai matama. Gangkan na patengan na ro guai. Naita engka sed dilebok na wedding alena matama rilalenna. Gangkan na matama nainapa nagere ro anak manui. Selesai tugas yang diperintahkan gurunya. Masaufa panadinna. Sementara santri yang kedua Pak. Agana launa mabila sapa ala kala. Dia mencari hutan belantara.
gangkan na letuna di alak kalui matama mabila ri alak kalui rifat tengan na alak kalapa engkato naita bul engka naita gua matama siro santri matama mabila ri lalan na guai gangkan na engkato naita lembo na wadding alena matama masobbu kuro gangkan na letuna krom kadai ugere iya nak manui koni hedek gaga mengitaka nagere pak Mario papanadin na santri kedua selesai na laksanakan perintana guruna. Santri yang ketiga pak mimpi di bulu matanri gangkan na nangita engka gua matama rilana na goy engka lebo na wadding alena matama gangkan na matama rilana pak na raddu yeru pisuna na palengang yeru anak manui nenapa yang melok na nagiri metok rilalang atinna engka ayat na pung Allah Ta'ala na ngerang senantiasa dia baca yaitu ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wala naum gangkana wasi'a kursiyyus samawati wal ard dena jadi pak dena jadi nagiri kedai dia cocok engkau minta kak akhirnya pak turunlah di gunung itu. Santri ini mencari hutan belantara. Gangkana naruntu ala kala patengana ala kala ina itato engka gua. Matama si dilalena. Engka koroon ropa na wadding alena matama gere manui. Gangkana matama naraddu siro pisona pa na palengang anak manui. Emilo na nagiri tapa engka siro takajero ayat na pong Allah Ta'ala Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatu wala naum dia sina jadi kadene ya coco engke pong Allah Ta'ala mitaka gangkana pak bingung yen santri ketiga dia na pegawi tidak berhasil melaksanakan tugasnya yang diperintahkan oleh gurunya. Nah sabab maka dan re guru na kada gere disedi onrong na dek gagamita ko padahal dia santri ketiga yang merasa dirinya dimanapun dia berada engke pong Allah Ta'ala matanga. Akhirnya zaman dimulakan Allah keesokan harinya fabajanna madde pengemanin ro santri. Santri pertama, santri kedua magati angkal lauri bolana gurunna. Apa maksudna apa nadina? Kada selesai tamak ka ye tamak ka apa furan ni ufegau perintana guruta ya to siro santri yang ketiga pak ma pole mabela di tak canunu madodo di tapa penedinna gangkana matama na bebbe we matanna tenre watak kalina engkani takapuan re gurunna pak tudani pede tenre yero santri ketiga bebe we matanna tuli terimi maka dia santri ke satu santri kedua ai man rasa kelam baco dek mu gere tu manui dia melaksanakan perintah na guruta man rasa ko akhirnya zaman dimulakan Allah Subhanahu wa taala akan maka dana ero lapung andre guru maka da magan itu na puramane niga mu pegau perintahku maka dai santri pertama dan santri kedua ye puang siap 86 terlaksana laporan selesai. Wah, minri alin apa? Maka dah kai lulus kai. Gangkana zaman dimulakan Allah agana naitero lapo andre guru santri yang ketiga tulis canunno mi bawang. Naite pole mabila bebbe we matana na tendre watak kalina. Agana kadan re guru maga ko ikolam baco. Na denre pada mamakko ku ita maga ko. Tapa langsung lupa ya santri ketiga ya pak nak kadau guruna nama kada tak dampeng kak maraja pun de ule pegaui mata anak tu tiwi kasih parentata kada maga ko kada watuku minre ribulu matanri masobu ka rilalan naguai de gaga mita ka naikia ternyata riwatun namilu ugiri anak manui terlintas ayatnya Allah la ta'khudhu sinatu wala naum dek na jaji pang gangkat ku lau riala kaloi engkasir korogua mapatakka buat mata maka rilalena melok na ugiri anak manui wang ngerasi ayatna pang Allah Ta'ala wasi'a kursiyyus samawati wal ard dek sina jaji pang tak dampeng ka maraja pang nakadoi guruna ternyata zaman dimulakan Allah nang kalinganna
Kalimat na yero santri ketiga yero lapung andre guru pak. Pedek nakat dawi yero santri na makada mak David nona. Jangan dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmah yang bisa kita petik di dalam kisah ini? Na ifatama rilalanna puasa tak. Maka da aga zaman dimulakan Allah. Ternyata hikmana nasuro ki iare gana parenta ki pong Allah Ta'ala mapuasa engkase di tujuanna. Yang naritu melo ipatarompo sifat ihsan. Puasa ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita memunculkan sifat ihsan. Apa itu sifat ihsan? Sedi waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanai lauri sahabae, "Ya Rasulullah, yang mana itu yang namanya ihsan?" Maka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Anta'budullah ya kumasumpa ko ka'annaka tarahu." Ya kumasumpa ko lari pong Allah Ta'ala papada fade mangolo ko sirupa ko pong Allah Ta'ala. Fa illam takun tarahu neki adek mulai mita pong Allah Ta'ala nasabab pong Allah Ta'ala dek na ite fak kita mata. Fa innahu yaraka ya kodek mulai mite pong Allah Ta'ala yakinkan etokan laleng ati pong Allah Ta'ala matanga lauriatanna. Bahkan di dalam ayat kursi makadana pong Allah Ta'ala la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Ya pong Allah Ta'ala pa dek nangka matinro bahkan dek nangka cakarudu. Senantiasa memandang hambanya, senantiasa mengawasi hambanya, senantiasa memperhatikan hambanya. Puasa Ramadan yang kita laksanakan di tahun ini tentunya salah satu tujuannya hanya untuk memunculkan sifat ihsan, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan nih Pak, yero puasai ibadah rahasia. Dega kan misteri Pak, antara hamba dengan Tuhannya saja. Ya kau masum pajak tahu disa kada masum pajak ngero nasabah makatabere i. Disa kau masih dekai Pak nafasu nakoti kon kantona masih dekai. Disa to kau menre haji tapi ya kau toma puasa dega kan misteri Pak, rahasia. Wadi jaji madodon riolota, malam madi tak be baraka apa dita anunna baraka apa dita puasana loyo landrom tadita. Padahal loyo na dek na loyo kada puasa, loyo sila lona pura mandre di kamarana. Ibadah puasa adalah ibadah rahasia. Itulah sebabnya zaman dimulakan Allah hikmahnya. Sedangkan lagi anu halalai makan dan minum yang dihalalkan Allah, tetapi riwayatuna ular ramalang naharangkan pang Allah Ta'ala didekati bahkan dimakan dan diminum mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Wedding ifigau nasaba aga parentana pang Allah Ta'ala. Halalai bawang yakuna nacang pang Allah Ta'ala de ifigaui. Apalagi ya ko anu naharangkan meto pang Allah Ta'ala. Inilah yang kita harapkan zaman dimulakan Allah. Riwayat utama puasa muncul yang namanya sifat ihsan, sifat diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala selama 30 hari, selama 29 hari, selama di bulan suci Ramadan. Kita latih diri kita merasa terawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, riwayat tunna masuki oleh ramalan insyaallah terpatri dalam hati kita sifat ihsan, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ciri-ciri dan tanda-tanda orang yang bertakwa adalah merasa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala.